Kanat bu yıl şol alay eline piyazı egünü özleştiremiz dep kıl hareketlenip men mına tepletsama piyazın köçetini egip anan mindaga görötüne egip kanday egiş gerek dep bir 3 metottu görsetip şu piyaz ektigile mına düşünün görsen bolat balam. Niyetini nasıl tazalap koydum. Antkeni malарды görgösüңlük da tatkanını görsün dedim de. Mına kanat usul ököz ekken usul жерде ekкен biz esinde var mı? Mına ököz ekken piyaz bundan da oldu balam. Soңдугун көрүңүз. Naka. Bundan da piyaz oldu balam. Mına. Mına. Жаман чоң го. Naka. Kanat usul ököz ekken mına kanat. Mına. Mına men jumатkanымга gör kanat mına. Мына туугандар. Bırak kanat. Mınav piyaz. Men semyam için hem hazır bayvisem ne öğrenmiş o 4 yıl adam köptük kılatken de piyaz kor olup ketetken. Maga. Кичинекейлексиңиз да. Tavalday kaldım. Koyup kanat tavalday kaldım. Кичинегин. Maga buran da öyle piyaz. Buran da piyaz gerek kanat buna. Kişine gerek. Abılar maga silişkem çoğun bolotken. Buna. Buna kanat. Bizim alayda piyaz en son bolotken kanat. Timili bolgunda da okmuş bolotken. Dağı bunun başkalarının ayrılmalanıp, bula ayrılmalanıp kanat. Bu da hiç kana kimkat yok. Любой қалаған экспертизаңа апарып көрсетсең болады. Мына мен саған өткенде айттым эле канат. Мен сага мынау картошканы берип атам. Кандай картошка экен? Элге айтып койгонуң дедим эле. Эсиңде барбы? Эсимде. Мына пиязды дагы сага берем канат. Барып текшересиңби? Жеп көрөсүңбү? Кандай кылып дегустация кыласың? Al özünün işin, usul piyazın hiç kanda kimikatı yok ekan dalda bereyim. Hatken sen de yerden balasın, yer darılap жүрөсүң ondan. Bakıldı? Тура. Demek, kanat bizden alay rayonunda piyazı ekisi en son bolotken. Yemi, kanda desem kanat, bir kırda ekisi ya. Oşol жерден şu жердегі шейінлі бір 50 килограмм пияз çıkıdı. Bir семьяға жеткіді. Ha? Жетип калат. Bir 10 метр жерге Мына 50 азыр бирөөсү сантиметрлік, ha? Жет. 50 Şu сантиметр. 50 kilogramga чейин болуп калат. 10 метр жерге егіп алса 50 килограммдай пияз çıkıdı. Kanat, hurmatlı bağlanlar, hurmatlı alay elim, hurmatlı Kırgızistan'da yaşayanlar, degeli şu kanatı göz sizlerge tartılgan videolarda görgen agrosuyucular. Piyaz şunday ösümdük eken, жерде ne olsa bardığın özüne singirip olatken. То есть siz kança azot verseniz, kança maçavine verseniz, kança başka kimikatları verseniz, bardığın özüne tartıp olatken. Çok, esteke vermey. Şunu kıyılımdan da şeyler darsa olatken, buna. Görünüzde, buna gözünüzde cıldık bu neke. Bu piyaz. Uşul piyazды dayırtып atkanda men dagı uşul sözde ayttım эле. Men pomidor egem. Ошол pomidordun ortasına, iki pomidorun ortasına piyaz da egip koyam. Buday vurursa menesin tursak, güzde pışkanda kanatı sizlerge görsetebиз dediler. Kanat azır ошону görsetelim. Makul var. Gör. Nısık dedi, çinaylak bastıp şunda rahatlanıp atam. Kanat, buna. Biz yepken pomidorlar. Pişti, tügöndü, eştekesi kalmadı. Bırak, ortasında, berakel kanat,
Mına piyazları turadi. Mına men senin gözünçe julayın. Pomidorun Ova. kesine Piyaz eki pomidorun ortasına piyaz ekeriz denilmeli. Torağı. Buna kanat. Eki piyazın ortasında ek. Ay. Eki pomidorun ortasında ekкен piyazımız. Bunday raka gireyim. Buna kanat. Yakınraktan görgözsek buna. Buna kanat. Sen даже esep dediğiyle. Jeti egildi dediğiyle. 1, 2, 3, 4, 5, как раз 6, 7 ekan. Buna kanat. Her bir. Buna kanat. 2 kilogram çıksa gerek bunaki. 2 kilogram Ha? çıksa gerek. 1,5 kilogram, 1 kilogram deseng de esептейші қанша помидор bunaki. Demek, hurmatlı agrosүйүүчүлөр, men aytkам сиздерге, 2 помидордун аралыгы 70 сантиметр болот дагы, ошонун ортосуна пияз эгип коемдур. Мынеке. Мына. Bunu менен сиздер bir топ оорулардан сактап каласыздар. Өзүңүздүн помидоруңузду экинчилеп, мындай түшүм аласыздар. Bir эле жерден, bir эле мезгилде и помидордон түшүм алуу, и пияздан да түшүм алуу, бул реально чындык экенин далилдейт. Туурабы Канат? Kanat gel beri. Уже жерди даярдап коюпсуз. Şu yerden men kança kartoşka alam dep sizlerge aytıp, anan bir men jakşı görgen ninelerim meni biraz kapa kıldı da Kanattan keme. Şunça yerden kantı öylesiz oşunça kartoşka alasız dedi de. Men oşonda ayttım öyle, oşol mezgilde ayttım öyle. Oşol yerden baş ayağından çeyin, 60 tay kartoşka taşlayın degen Kanat. 60. Ооба. Aytkansız. Her biri 1 kilogramdan bire turgan bolsa, 1 kilogramdan bire turgan bolsa, şu yerden bir kökten açık kartoşka algan bolam, 60 kilogram. Turabı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 yerde 7 kaça olur? 43. То есть, şu yerden uzunluğu 20 metre var mı Kanat? 20 metre çıkıp kalat. Çok 17-18 metre olsa gerek. Uşudan men 400 şu yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerden 430 kilogram kartoşka alışım gerek eken da. To'g'rimi? Men bu yıl andan da köp aldım. Jür, men sana görgözeyim Kanat, jür. Kanat, anda men bu yılkı düşümdü jıynap, anan nem oragı kömöbüz da, aga çeyin gün görsetmeyin dep, onantip jagap koydum ele, açıp kayradan görgözeyim. Makulu, kança düşüm boldu Kanat. Oho. Ya bu. Kanızmal yerde 7 meşok durat. Ne? Her bir meşok 50 kilogramdan çıksın. 350 kilogram. Şunday mı? 7 yerde 5'in 35, 350 kilogram. Nalar 30 kilogramdan çıkar mı? Ha? Çıksa gerek. 30 kilogramdan çıkar. Bu standart 30'dan çıkar. Oşonda 410 kilogram
Janagı jegenge koyup koygan kartoşka kança çıgat özün görüp geldin? 20 kilogramda çıkabı? 20 kilogramda çıkıp kalat. Aha. 430 kilogram boldu ku. 430. Aha 430 bolduk. Yemi buna maydasından, buna maydasından, nal şetkadan 3'ü eko çıktı. Anı Kasım degen dostum var. Oşoğa verirdim. Antken anın nemeleri var. Hani, gisar koyları var. Oşolarga veretken. Yemi ötedele mayda emas. Bunda adam cesedele bolat bunun için. Bırak bu men için mayda da emin düşündün mü? Şundaydan, bular bir 15 kilolarından ne çıksa gerek görüyorsa. Şundaydan 2 meşak toşak Kasım'da verdim. 35 kilogram bolgunda tak ol canan 20 dedik 430 anaki 460 450 kilogram deb esepte çıkkın neki. Bu maqtanish emas, qanat. Bu kishini mehnat qilib, az yerdan ko'p tushum olib, o'zini emas. Ko'pchilik o'zim bola chaqalar sharga ketib qoldi. Buna jasnaqa qilib bo'lib berdingizda. Qanday so'ng. Shunda yaxshi tushum olish uchun men aytganman. Yerni tayyorlab olam deb. Qanat hozir o'ko'z ko'rib keldik, yer yama o'ydan turadi, shundaymi? Endi o'shal yerni men qanday qilib tayyordan güzü. Hozir boshlayman. Shunda qanday tayyordan ko'rsatib berayin. Ma'qulmi? Gelin de eski çıkaydım. Oşol kartoşkaya geldi. Eng algaçkı emne kılış gerek. Birinciden oşol yege turgan yerge özüңүздөн чыккан çöpтерди. Kartoşkanın savağı, piyazın savağı, oto çöptür. Lan tutmaydı da vallahi siz bana. Maydalar vallahi siz. Yani bu göp Polat da kına dem azında yerge göçtü düşündü koy kişnikeyle kılıp otardı torağı. Kanat karasan men çıngaylık жүрөм. Şunun ısığı men ayağa suyundurup kandaydı bir mağa bir kuş kuvat bergендей болуп атат да. Neke. Bunu alıp geliriz kanat diyor. Anda kanat başladık. Canagıl. Çöp, mayda çöpte taştaysız. 20 santimetre olsun. 20 santimetre olsun. Ha, gördün mü? Bunu su karasız. Kadınki de su karasız. Gör. Qanday desem, vay endi bak kartoshkani suv qo'yganda qilib turiblar, suv qaraldi. Gördünüzmü? Bu şu denli arıqdan suv qo'yib berasiz, ayağına içen çıkar. Suv qo'ygandan keyin, bir günden keyin, bir sutkadan keyin şu yerde basasız. Kanat görünüyor tabi. Neke. Şu yerde basasız. Çöp görünmeye kalsın. Yetten yumuşap su koyduğunuzda yeriniz özünü jasna kaybolup kalır. Bundan da ne? Neke. Gördünüzler mi? Çöp değerlik aslında kaldı. Aslında kaldı. Bu birinci etap. Yemkenimizden ikinci etap kovalaydı. Başlayalım. Birinci etapta ben sizlerge gösterdim. İkinci etapka geldik.
Mınavıl bayağı sizin kuygun kızınız kuygun. Ki olmasam biyagumusunuz. Meniki men biyagumusunuz ol. Neke. Gördünüzler mi? İçinde neler gana yok. Ya neyle verin? Elde el etken. Anteni vaga. Ne sebepten az özünüzde de baykaysızlar. Neke. Uşul iki çelek bir gumuska. İki çelek bir gumuska. Bir. İki. Toğuktun kığı. Toğuktun kığı. Kanat. Gördün mü? Toğuktun kığı. Arılaştıralım. Ay arılaştıralım. Ay arılaştıralım. Arılaştı mı? Kadımkı kül. Kadımkı kül. Bir yarım болады. Bir yarım. Bir yarım kadımkı kül. Kömürdük емес. Kömürdük емес. Bu gömdükü otundan çıgaçtan arasındağı mıhtarı çıkıp atadın eкен. Alıp da aralastırasın. Aralastırdınız. Hay taza aralastırasınız. Yemi usul aralaşmanda kalasız. Tak. Oldu o kanat? Kanat da kaçıyor. Gittik. Sana uşul joko 20 santimetr çöptün maydasını salıp suğarıp basıp koyganбыз. Emi oşonun üstüne hazır jasap keldik. Qanday jasaganды hazır da sizlarga qaytalay. Oşodan 20 santimetr taşlaysiz. Yirmi santimetr. Oldu. Oldu. Bu aralashmani qanday jasadik? İki çelek çaka degan so'zni da foydalanib, çaka kuygan kukka je bo'lmasa ya kuygan kuk burchag'i biogumuz. Men biogumuzga iki lopata, cho'ng lopata emas, o'rtacha lopata to'qtin kig'in, anan bir yarım lopata kul qo'shdim. Ne sebepten? Ko'pchiligi meni aytishadi, o'sha o'zingizlar o'sha biogumuzning o'zingizlar kartoshka ekmaysizmi deb. Ova yegib ko'rdim. Yegib ko'rsam, o'sha kartoshkaning da bir kartoshkaning üstü qandaydir bir narsalar bosib ketayotgan. Qirqqa yegilgan kartoshkaday bo'lib büdür bo'lib ketayotgan. O'shandaqdan an üstüne buna biogumusda kurt kumuska ko'p bo'ladi ekan.
Hazır biz Begumuska kül koştuk и toğuktun kığın koştuk. Toğuktun kığının sastavında toksичный gazlar var. Bu gazlar ertege жаңгыр жаап, қар жааганда чыгат дагы баягы биогумустагы курт кумурскалардын баардыгын өлтүрөт. Ага катализатор катары, жардамчы катары күл, кальций, калий кошулат дагы биогумус ошол азыркы сиз таштаган аралашмада эч кандай курт кумурска калбайт. Siz bu yerden kurt kumurskaldan joğotup atasız. Toğutunun küldü taşlar. İkinciden biogumustu dağı ekesi güçlendirip atasız. Antkeni toğutun kığı kül, kalsiy, kaliyler sizin yeriniz için ayavay faydalı nesilер da. Yemi uşu oydan kaldırıp koyuyorsunuz. Kışı minen turat, toңot, antet, muntet. Jaz gelgende uşul gana жерди басып, uşul жерди gana басып. Aslında taşlagan janagı emeleğiniz dağı çirip kalat, çöplerimiz dağı. Uşul жерге kartoşka yegesiz. Oşol kartoşkada mana şunday жерден gerek bolsa 450 kilogram. Эгерде андан дагы көбүрөөк болуп картошкаңыз уруктарыңыз жакшы болсо ушул жерден жарым тонна картошка аласыз. Бул реально. Канат дагы бир жолу экөөбүз бул ушул метод жөнүндө ооз экил айтып, мына практически көрсөтүлбөдү эле. Мына бүгүн көрсөтүп алдык. Ар дайым ушул даярдаганда элибиздин журтубуздун аманчылыгын тилеп, элибиздин журтубуздун келечектеги муундар ошогон жакшы иштерди кылып, өздөрүнүн экологиялык жактан таза картошка, пияз, башка нерселерди өндүрүшүн деп үмүттөнөбүз. Экөөбүздүн атканыбыз, жасагандарыбыз тегин жүн ушул жерде калып калбастан ушул жок дегенде көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү болбосо дагы айрымдары жасап, эгерде мисалы үчүн Гүлчө селосунан 4 адам жасаса, 4 адамдын 4 жагында коңшусу көрсө, ошонун экөө жасаса, ошондо канча 8 адам жасаган болуп калып атат да. Ошентип көбөйүп, биздин кыргыз элинде жакшынакай ден соолугу таза, экологиядан таза продукцияны жеген атуулдар болот деп эсептейм. Канат, ошону максат анан мени бошот, мына бүттүк. Бүгүн дагы сенин жардамың менен элибизге бир жакшы нерсени көрсөтүп алдык деп эсептейм. Мага жардам берген Канат уулума дагы терең ыраазычылыкты билдирем. Айтмакчы, Канаттын 80-90 миңге жакын подписчиктери бар. Кошулуңуздар, ушу Канаттын немесине жазылыңыздар. Ал анча деле кыйын иш эмес. Эң негизгиси сиздердин ушул биз жасаган иштерге комментарий жазганыңыздар аябай жагып атат да магачы. Анткени ошодон биз мен дагы кандайдыр бир жаңы нерселерди сиздерге айтканга аракеттенем да. Эми мынакей мен өткөн ушул мына жерде бадыранды эгүүдө айттым эле. Биз көчөт отургузуп түшүмдү алганды гана көрсөтүп жүрөбүз. Могу азыр карасаңыздар көпчүлүгү мындай уже урап калды да. Менин помидорлордун нече урап калганын мындай көрүп турасыздар. Эми адам огороддо эле жүрө берместен эс алыш дагы керек экен. Жайындасы бир
14 bir 15 bir 10 günden köpürөөк ысык көйгө арайса алып келейин деп келгенче ушундай курттар түшүп ошол акыбалга келип калды. Эми ал акыбаланын неме кылган. Мындан кийин биз сиздерге ошол курттарды түшүрүүсүн делетирибиз керек. Жок, химкаттан эмес. Атайын кадимкидей эле жанагындай элдик ыкма менен дарылай турган жолдорун айтып беребиз деп жүрөбүз. Кудай буйруса, мына бүгүнкү койгон маселебизди чечип алдык деп эсептейм Канат. Эмдиги жазга чейин аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Айтмакчы, Канат, мен сен менен дагы бир топ бизди эл журт көрөт экен, ошо эл журттун арасындагы бир топ терс көрүнүштөр бар экен. Ушулар жөнүндө дагы бир сүйлөшөлү дедик эле. Бул кайсы темалар? Ысырапчылык. Кудай буйруса, ошол эл агартуунун отличник бир 2 жашнакай эжекелерибиз бар. Ошолор менен пландаштырып атабыз. Сен ойлойм бизге жардам бересиң. Эл арасындагы ысырапчылык жөнүндө дагы бир топ сүйлөшүп алайлы деп атабыз. Жазга чейин огород жөнүндө сүйлөшпөсөк, ошол темада дагы сүйлөшүп аларбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу менин жашнакай алайыман. Жалынды салам сиздерге. Тынч болойлу. Жалаң жаштыкта да жолугайлы. Рахмат сиздерге. Тынч болуңуздар.